Çılkımlarımıza Amerika'da olsun, tamam dünyada, Avrupa'da olsun, Afganistan'da olsun, Pakistan'da olsun. İyice gündüz yatma. İyice gündüz yatma. Nirin bentlemeli olsun bentlen. Korkma. Kul billen uğladımız. 9 yaşar oğluna kaçıyorlar. 9 yaşar oğlunu hükümetin giyimcisinde military uniformda gelip gidiyorlar. O şerif hükümete, o hükümet 50 gün boktur halen billen uğladımız. Billen oğlumuz tap vereniyor. Billen uğladımız. Fıradın uğladı da bu hem de Türkmen uğladı. Give us our kids! Return our kids! Return our kids! We want up the roof! We want up the roof! Yes. Toplu yaşar olsa bizim elimizden alıp gidiler. Gelsin, alacak bilir, ellemeli gelsinler Türkmenler. Hem elimiz cemleşiyor. İyice gün değil yatmam. Oğlun şaklarını çıkarıp hem elimiz çıkıyorlar. Hem Merin Bentler, Amerika oluyor, Avrupa oluyor, Asya oluyor, Saudiya oluyor, Arap oluyor. İran'ı Türkmenler çıkmalı. Gel. عدالت خواهی دارن عدالت خواهی دارن و بر علاوه از حکومت مرکزی جواب نیست و حکومت محلی هم میگه. We have a letter to His Excellency President Ghani in your hand. We would like him to use his authority to help bring this child home. We are very, very concerned for his life. Say this on the video that we want justice for Abdurrahman. And we are here for Abdurrahman. And we want justice for him. We want him back home. Yes. We want him with his mother as soon as possible. And President Ghani has to take action right now. It has been 50 days, more than 50 days. A child, a 9-year-old child has been gone and kidnapped by the kidnappers. And kidnappers were dressed in the uniform, military uniform. How come the Afghan government is not in the control of their own uniform? If the government wants to take action, they should take action on this situation, not to take action sending their troops for this, to stop the protester who's protesting to bring their kid home. They're threatening the parents. They're threatening the parents to stop protesting. Otherwise, we'll send our special forces on you guys. That's what the government or the governor's assistant had said it loudly, clearly on the media. This poor guy literally is crying out loud for his child for 50 days. A mother is in coma. Can you imagine if your child goes and gets kidnapped for 1 freaking day? Pardon my French, I am very upset at this moment. I have kids myself. None of my kids are allowed to be, like, nobody even thought this was going to happen anywhere in Afghanistan. A 9-year-old child get kidnapped with the uniform, a military uniform, and they say, where's our child? We're protesting for that. We want Afghan government's help. What happens? Afghan government in the return says, stop protesting. Otherwise, we'll send our special forces. I am repeating, they're going to send on the protesters to save their child. Their special forces, that's not happening. We want justice. We want Abdurrahman as soon as possible. Sizler Müslüman'a geldin atacak. Sizler Mevmir'e gidecek. İre dağıt feryadını edecek. Milletin feryadını şunun çıkıyor. Şılaptı Rauf'u yiyor getirme. Bir güne bir gün yapmıyoruz. Muhtan kalmıyor. Değil mi? Aslı adamlar Safarada Afganistan'ın adamları Amerika'da.
Olar billerim xahişimizde, billerim derxwastımızda Prezident Prezident Ashraf Ghani, Afganistan'ın prezidenti verecekler. Şundan bir haber gelmese billere, iyice gündüz gördüm olacak. İyice gündüz silahın ağında bağır biller. Sizlerle kıyırışığımız var. Sillerim yatman, iyice gündüz yatman. Sıkın diye çıkmalı olsa.